leasing kuće vam prate vozila, znači starosti do 7, kako koje, ili maksimalno 9 godina i onda vam znači ostatak daju, ako je vozilo staro, ne znam, napominjem sa 5 godina, a leasing kuća vam da 7 ili 9 godina, kako koje, ili manje više 7 do 9 godina daju financiranje, onda imate znači onaj ostatak, imat ćete kredit i leasing na 2 ili maksimalno 4 godine, znači koliko vam je do onog ostatka. Ukupno sa kreditom, znači kako kod koje leasing kuće, ali manje više od 7 do 9 godina su sve u tim gabaritima. Ako imate vozilo staro 5 godina, možete ga financirati 2 ili 4 godine. To je to. Najčešće se kupuje gotovinom od kad je više nema mogućnosti, znači da stranka može putem pretporeza za osobno vozilo, znači svoje vozilo amortizira, dobiti neke porezne olakšice, nažalost, onda najčešće se ljudi kupuju i na ime za gotovinu, nekad je bilo drugačije, ali tak je nakon 1.3. prošle godine, mi se moramo s tim pomiriti i jednostavno prihvatiti realnost koja je, nažalost, pogotovo za nove aute, dosta loša, jer sad se kupuju se jeftiniji, rabljeni i za keš, a nekad se kupovalo novi na leasing, znači imala je sigurno država koristi od toga i u tom leasingu i tim autokućama rade ljudi, rade velika populacija ljudi i kažem, tu je dosta problematično. Načini plaćanja su znači sve ono što se nudi na tržištu, neću vam reći ništa novo ako kažem da je to gotovina, ako je to kredit, leasing ili ako je to mogućnost čak i kartičnih plaćanja, znači sve vrste kartica, znači od 12 do 60 rata, sve je dobro došlo, sve uzimamo i prodajemo za sve, znači mogućnosti bilo kakve. Sad se nažalost uvoze rabljena vozila, mislim nažalost, jer to je isto realnost, mi smo u Europi, to smo i htjeli liberaliziranje maksimalno uvoz, možete uvesti auto stari 10 godina i 13, bitno je ispušni plinovi se gledaju kao faktor CO2 i kažem, najčešće ta vozila baš ne završavaju u ovlaštenom servisu da i doprinesu znači auto kućama i branši gdje radi znatan broj ljudi.